clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule march ni som pahni sang ni som ni parukania khovel boina chanchin tharang sar zualte ilo ngai thaliangu North Korea chuan Iran ram ho tulu ber Supreme Leader Tharatana Mostaba Khamenei thlanani chu a thlop thu a soya US le Israel in Iran an bei chu adem thu atarlang bok Ministry of Foreign Affairs thupuang tu chuan Iran Assembly of Experts in an ram ho tu thar an thlan chu North Korea chuan pompuin a thlop thu a soya ni Iran in an ho tu thlang tura dikna an nei po aza sak thu a soibok hemi rual hian US le Israel in Iran a be puyan thak chu na taka andem thu tarlang bokin an che dan chu helai biala remna le muan na ngai poi mo lo na nia khovel huapa boruak tiral muang lo tu an ni atiari ram pahni te che dan chu pom thei ani lo tin khovel pumin na taka andem atul thu a soi February ni somni le pariata US le Israel in Iran an be na Iran ho tu Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei thi nuwa Assembly of Experts chuan athak tu atan afapa Mostaba Khamenei an thangani US President Donald Trump chuan Supreme Leader thar hi an pom lo thu a soya Israel point an bitum ngal tur thu po an lo soi to bok Iran Supreme Leader thar hi Oman Prime Minister Sultan Haitham bin Tariq al-Said chuan lompuina alo thon to Iraq Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani point arin tok thu a soi Russia President Vladimir Putin point Iran chu an thlop zel don ti a soya Iran tan Russia a in ngam na tur a tho puyani atiani China Foreign Ministry thupuang tu gaujia kun chuan Iran in anram ho tu tur an thlan chu anram dan pui be chana an thlan ani ti soin anram chung in rel bol na ramdang te inrawlh atul lo thu a soibok China le North Korea chuan Nimina Iran ram pani in kara khwal jin phur rail Atlantic le tanta rail service hi COVID-19 sileng wang khan ti to pania kumruk chung an choltir nuwa an plan le tan don ta ni rail hi China border city Dandong le North Korea khopui Pyongyang in kara kar khata voili Atlantic thinaniang Nimina Khan ticket po sal chu tanania ticket la tu tamber hi entrepreneur government official le reporter te anni kumsang ni somni kumtir lama service ti to pani ma khan North Korea tlo tu ramdang khwal jin tamber chu China mi annia rail service ani le ta ka wangin khwal jin po an pun chho le hle arinomani Paraguay Chamber of Deputies chuan anram ribul ram chunga US sipai tele civil mi tamjok omlai lok na tur defense agreement siam chu apom inrem na hi status of force agreement sofa ti ni in vote lak na lawmaker somria jinga somnga le pathumin an thlopa adu lo lama vote pariat chet la in mi som panga an haya vote lak ni hian lawmaker palian kal lo thung he inrem na hi man thei turin president Santiago Pena an ming azia nan chi angai to ani Pena hi US President Donald Trump thopui thatak ania wangin aming po assign thoirin ani he inrem na siam hnoya hian US Security Force te chu Paraguay training joint exercise le chomdol na na thok tura anom theidan du anani nikum December tha khan siam ni in karliam ta khan Paraguay Senate chuan an lo pom to bokani Iran war thlengme ka wanga khovel puma oil man asang le oil in dailo na lau thon na thlengme chungchang chu Nimin Khan France President Emmanuel Macron kai shwain group of 7 G7 3 ten an soi ho G7 Energy Minister te chuan oil man sanga wanga malak dan turte an soi howa hetila hian oil reserve pek chua chungchanga ero an in lungrual theiri lo an oil reserve te pek chuan I main International Energy Agency chuan thilom dan uluk takin zir chiang le phot se an tiani IEA hian thole nia emergency meeting aneya oil man atlak niamna tan member ram somthum le pani te chu an oil reserve te pechuak turina rota he hi pomani chuan IEA member ram te oil pek chua hi barrel maktadwai za somria le pani chuang atling do nani Maserot na hi member ram zong zongin an pom vek angai thung Thotan ni khan oil man hi akumli chunga asan ber tuma thlenga
มาเสทอเลนีย US President Donald Trump อันมิดิลิซาอินโดนัชัวตบถวยโดนเตียสอยนัวออยล์มันฮีจ้าสมปะขัดินอัตลันยมเลงฮาละนิมินโปคานอัลตันยมเซละบาร์เรลขัด US ดอลลาร์สมเรียดปัสริพอยน์ปัสริปังอาอัตลัทัตโตบกอันนี้ US จวนเฟบรุอารีนิสมนีปริยัดจังอาอิรันรัมโดนาอันสิไปจ้าสมลีเวลันเลียมเตียสอยอาตามจอกจูเลียมเตนาวันนี้เตียสอยบกเป็นตะกอนทุพวงตูซินปาร์เนลจวนทอเลเนียทุชัวเสียมา Operation Epic Fury กัลปุยเนียจังอาสิไปเลียมจิงอาจ้าเลปริยัดจวนอันดิวตีอันชุนจอมเลโตตีสอยมีปริยัดจูอันเลียมอันสัตวางินเอ็นโคลเมกันนั่นนี่อาทิยาอิรันเบย์น่าอัตเลนนัวอิรันินคูเวตเลซาอุดีอาระเบียอาเบย์เลตน่า US สิไปอันที่บกันนี่ US ยันอิรันอันเบย์ชุนจอมเซล่า Defense Secretary Pete Hegseth จวนอิรันเบย์นัสัตอันนี้เบร์ฮุนอัลเลงโดนตีอัลสวยโจบก US Joint Chief of Staff General Dan Kane จวนอเมริกาสิไปที่จวนอิรันอัน target สางาจวงอันกาฟูเตียสอยอิรันพอยน์อัตโลไม่โดนลวะอาเบย์เลเซลโดนเตียสอยเลบกอิรัน Parliament Speaker Mohammed Bagar Khalibaf จวนอิรันอินกาให้ปวนอารดโดนนิยาทุทั้งอมจูทุดิกลาวนี่อาทิยา Supreme National Security Council ฮูตูอาลีลาริจานีจวน US ฮาวาวนจูอิรันอินอัลฮาวโลทุสอยน์อันนี้อายเลียนพอยน์อิรันจวนหน่วยโบเทลวะอันมานี่จอกจูหน่วยโบอันนี้จอกโลนตูรินฟิล์มคูร์ตูริน US จูอาจาจุยบกันนี่ US เลอิสราเอลเฮียนจังดูนเงียมาเซอิรันอันดูชันเนโรอาชังเล่าทุ่งอิสราเอลินอ่างไอปุยหมอเบอร์จูเฮโคเวลาอิสราเอลรัมเลน้ำดำชัวเฮียนี่จูอิสราเอล Defense Force เตจวนอันริลรัวอันดาทิลดังอินอันริลรัวติบวยเทียงโลอิสราเอลมูดานจวนฮามาสเฮสบอลาเลฮาวทิสเตฮีอิรันเฮียนปุยแห่งเฮลโฮทิลตุมเบอร์จูอิสราเอลหน่วยโบเฮียนี่อิรันเบรัตลักเชตาปุยซาอันนี้โลจวนแห่งเฮลโฮเฮียนปุยตู้อันนี้โดนโลตีนานี่จูวางอินตุนหายอิรันออยล์มุนเตจูอันบอมตะเจียมไม่อันนี้ค่ะอิสราเอลเฮียนอิรันตุยัลเทคูร์เลดาชันนัตเตอเบย์โดนคาน US จูอาชิลเวตักนาอิมข้าเตียงขบ้าเบย์นัสัตข้า US พอยน์อาริงบิกลวะมักอติเฮียนี่อันนี้ค่ะมาเซอิสราเอลไงดานาจวนพัลนลักเตติไอจวนเจ็ดพุทธะอันนัวไงดำดีลเอาซัมโจกอันตีตูรันตีโตมีว่าวางอิน US ทินริมวิวมาเซอาทินริมรีโดนโลตีอาเรจียงอันนี้มานาอิรันซุมหูนันฮาร์เชวัตเซสุรการินทักเซอินโดโตวัตเซอิสราเอลจวนอดูเบอร์ US ตุมเวทุงจูอิรันตุยัลเทมุนตีเชียดลำอันนี้เวฮาวโลอิรันอาเบย์ชันจู US เลอาทอปุยรัมเตหิมนะอดูวังนิเวบกมาเซอดูเบอร์เอโรออยล์บกคูอันนี้เมลสุรการไปทักอันทอปุยเทสุรการเสียมาออยล์คอนโทรลเฮียนี่ดูทุ่มหุ่นตุมชันอันนี้เบอร์โอเมมิทิลจิงมีเช่นขัดเลียร์ดานนี่ยะอิมูดานอันนี้เวโมกุมกันมันเมกสังนิสมนีปารุกัลเลนดาร์ฮีสังขจักวาสมปลีกัลเลนดาร์เนนคานอินังเจนการตินานิอมดานเทโปไอน์มิลเวกบกแห่งกุมปัญญาเฮียนนิงานิยากุมบุลินจันเวเวอินนี่จะทุ่มสมรุกเลปังอาอนุมเวเวบกันีGregorian calendar a kumza som panni dana thil in hernon om china wanga thil inang lo in her chua kani kumsang kha jakwa som pali kha Archduke Franz Ferdinand tha ani nuwa World War pakhat na chua kumani nge ni le thla te inang chia a thlen non le na hian tun kum kan man mek sang ni som ni paruka khovel pumaral mon lo na a thlen chole me kara hian ngay tua na ati thui viawani World War I kha July ni somni pariat sang kha jakwa som palia in chanania calendar ni le thate ba ka hian thil thleng te po an thleng non le thei mayangem le US Pentagon chuan ni som chung Iran beina kal tua US base rang atangin US sipaiza somli aya tlem loten hliam an tor thu atar langa Britain point Iran in dona inta lu thuk ve tial tialin tun tho tan ni khan
Fairfota RAF base a US B-52 bomber dang te an thlen bil le ta hemi ma hian ama shoi te an lo thlok lu to ani Britain chuan tun hnaya Indian Ocean Fairfort le Diego Garcia base te chu US tan defensive zonga man turin man aphal sak thar le ani Israel National Emergency chuan ni zan lama Iran in Michel manga abeina tal buaile in nekna awangin Israel mi somni pakoin hliam an tor thu atar langa nimin tai lama khan haria le upper gali lama drone siren te ti ri kan ni Jerusalem le Tel Aviv wa te bom an puak bok Israel in Beirut sabab chimlam beina ala thar thole zela nimin khan Israel in do thlona te chuan voi thum lai mai da hiya no takin airstrike kan nei Israel in Lebanon kho chaklam Balbek Harmal Biela Tam 9 Altara Khua beina mi som pakhathin hliam tur mi som pasari anom Israel in March ni nuwa Lebanon ramchunga beina hian mi zanga som sari la yan thi to ani Lebanon ami pui nuai sari singa sangkwa zathum te chu an chen na huna tanga in son chu atir ani to bok Hezbollah tin Lebanon atanga Israel an beina chuan Israel marlama ele barlama malak na te ralmuang lo le laoma siamin atikhai laklea tin Israel air defense lam abik takin eitan laser interception system lo chamna te po hailang tel hialome Hezbollah te hian rocket le missile ral thuam baka drone ang tam an che khol le toni in tarlan ani bokani Iran Armed Force chuan drone mangin Israel military muna Aman Intelligence Agency unit sangre jani le Haifa Naval base Green Pine radar system te bitumin beina an siam mek thu atar langa Iran chuan US le Israel in Iran economic infrastructure te an beina chu chanlen na pek ve ati amani Iran Armed Force Khatam al-Anbiya headquarters chuan Iran in rambial chunga economic le banking zonga US le Israel te kai hnoi tu te abei tur thu tar langin avawna achu aboka nizan lama khan US le Israel in Iran an beina Iran chunga sarkar bank lian ber pol terana bank sepa chu beini in thoktu thanem takan thibokani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Operation True Promise noya avoi som thum le pakuan turin US Israel target te an bei thu an tar langani nimin khan US le Israel in Iran port khopui Bandar Abbas an bei le bok Bahraina ral khelna siren te tiri kan ni nuwa bom puak pali omani Dubai bom chak tak tak te an puak boka Khalifa port Abu Dhabi atanga khothlang lam 31 nautical miles sa harsatna athleng le bok Thailong pakhat chu Dubai chua san hnuin Iran lamin straight lampan lo tura warning a pek apui saklo wangin jinglama khan be ani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan US force tele an tho puiten Strait of Hormuz paltlang theina dan an nei lo thu soin an mani Naval force te thunun na hnuaya om ani thuan puang zar leta IRGC chuan Israel kai hnoilong pakhat Liberia flag zar Express room chu Iran warning pek azom lo wangin bei le din tirani thuan tar langa IRGC chuan container long mayuri nari po an warning pek a poiselova straight paltlang atuma wangin ka ani bok thu atar lang bokani IRGC chuan Strait of Hormuz kaltlangin US le Israel te hlongna turin oil engma Iranin akaltlang tirlo tur thu tar langin Global Oil man siam chop zonga ti nom tumna chu a hlo cham tur thu atar lang bokani khovela le kufit natural gas lama sumdong lian ber sel chuan khatara tang LNG pek chua ati top ve ta bok ajos chuan US in Israel hena Iran energy infrastructure te chu abik takin oil facility te beito thilo turin athron thu atar langa Hey, he Israel try to do tele chief of staff AL Zarmil tenhena shiatir ni in Iran oil infrastructure te beina chuan Iran tan Gulf Ramho energy facility te beivena asiam le chon wang ni in Khovel Puma oil man asan pha bokani
zanlai pela Lebanon atangin aparga lilia metula lama rocket pariat ka chuania Iran missile rual dangin Israel lam anpan lebok Tel Aviv le Jerusalem a siren te tiri kan ni Israel media chuan ramat gan a missile Indian fu anei thu an tar lang bokani nimin jing lama Iran atangin Israel lama missile te ka chual le ania Israel in Beirut chimlam shabab beina ala thar thole zel nimin chomhlama kha ni Israel in Beirut khothlang lama Aisa Bakkar abombok Hezbollah ten drone manga Lebanon ram risula Israel sipai te an beina Israel sipai pathumin hliam an tuar Lebanon sarkar chuan March ni nuwa Israel beina wangin mi puinoi sari singa sangkwale zathumte an chenna tanga insuan chuatir an ni to thutar langin mi zanga som sari thile hliam tuar mi sangkha jali somli pali anom to thu atar langbok Lebanon Health Ministry chuan Israel in airstrike manga chihabie khuwa beina mi pasari thin mi som pakhaten hliam an tuar thu atar langani Nizan lama US le Israel ten teran an bomna chu tuna indo na kalme ka alana satber tum ani thu an tar lang zanlai pel hnu loka terana bomte an puak lea Iran IRGC chuan Integrated National Air Defense System mangin Hermes Heron orbiter le MQ-9 model te tiamin drone za pali ka thak ani to thu atar lang bok Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Operation True Promise 4 tumsom thumle parukna US le Israel military base te bituma be an ni thu apuang sarani IRGC chuan Operation True Promise 4 tumsom thumle pasari na hnuaya Khyber Sekhan Khadir Khoram Sahir le Khyber missile te mangin Erbil US 5th Fleet Bahrain le Tel Aviv a Biaryakov te be an ni thule darkar thum aw thu apuang zar IRGC chuan ral khelna anto ka melma te anin pet te emo ani ngol lo chuan beina na takin ankal pui zel tur thu an tar lang bok nimin jingda rukpel khan Iraq Bahrain le UAE ate boman puak lea Iraqi Islamic Resistance te chuan darkar somni pali liamta chung khan drone le missile rual mangin ram chunga US military base bein Operation Voice som thumle pakhat an nei thu an tar langa Resistance te hian ni som panhi chungin Operation som zani som kwale pakhat lai nei ta in America mi som bathum thile hliam tuar thanem tak anom to thu tar lan ani bokani United Kingdom Maritime Trade Operation chuan Nimin Khan Strait of Hormuz a Thailand flexar carrier lian be tak pakhat Meruri nari chuan an ka thu an tar langa heba ka hian container ship pakhat le bulk carrier dang pakhat te chu be ni bokin darkar kha chungin long pathum lai be an ni US in Strait of Hormuz paltlang tur long te escort na pek atum chu ataka kalpuina laom lovin French carrier tele Ukraine anti-drone operation te thom engma hriat tur alaom lo bokani elam le Iran hi aram zaw zong ai nang lova elam hi tulaya Iran kho chim thanglam Susiana le Fars Bialvela oma ache vela hian Persian Gulf Mesopotamia le Zagros Mountains om Iran ero chu zaw zoka aram chunga hian elam Persia media le bialdang te oma aram ri po zaw le chu wangin elam hi Iran ram chunga bial pakhatania Iran ero chu ram zaw takani elam hi Iran ain opa zoka elam mi te civilization hi tulaya Iran kho chim thang lama BC sangthum zan hi vela tangin BC zanga somthum le pakwa thleng khana dinga Iranian empires akhe minute empire ang si kha BC zanga somnga vela khana ding chawani ahun bi tlangkom nan tar langila elam mi te civilization BC sangthum zan hi tanga zanga somthum pakwa akhe minute empire BC zanga somnga tanga BC zathum somthum chu wangin elam hi akhe minute empire a hian kumsang ni zasari velin opazo kani elam lala Rorel tu te chu hetiang hiani Awan dynasty Simaski dynasty Sukalma dynasty Igikalhi dynasty Sudruki dynasty Hamban Tarid dynasty
Neo Elamite dynasty te an nia heng dynasty sang te hian elam ram chunga rowan rela an lal thina ni BC zanga somnga tanga jathum somthum chunga Iran lal ro rel tu chu a khei minute empire an ni an lal hun chung chu ai nang lo hle heng lal ro rel tu te hian a khei minute empire chu an rowan rela an lal thina ni a khei minute empire hi Persian empire ma saber ania Alexander the Great in an he nuwa atop ta ani Iran le elam hi anin do fo thina anin be na hi voi tam taka thleng to elam hi ancient Mesopotamia aram chak takania Sumer akat le Babylon tenen anin do thina ni Iran ero chu hun laya Medes le Persia te ania elam nen anin do fo thin bok CBS News Starland danin atlem bera Iranian official somli tha ani to bok Iran le elam hi ram sang ni thin ma se tuna chuan Iran hian elam hi adol toa Iran hian ram zau takan e wangin Israel le US tan po hian olsam te a ne hlei thei mai ani big lo Iran hian pathian nam thlan Israel fa te hi a ho ma ti boral vek adua judami shim hi a ho le ringotani hewang hian helpol sang fui porin ral thuamin atan pui thina Israel beiturin fui por thina ni hewang hian Israel chuan helpol sang te ama chan reng angaya chung helpol te chu heng te hi an ni Hamas Gaza a Sunni Islamist Pol sangkha zakwa somre le pariata din Muslim Brotherhood atanga indin Hamas hian Israel lakaral thuam hanga be na hi athupui bera sangni pariate sangni pakwa Gaza war le sangni somni pathum Hamas led attack on Israel ate anin rolani Hezbollah Lebanon a Sia Islamist Pol sangkha zakwa somriat panhia din Iranin apui Hezbollah hian Middle East ramro rel na thune ina sang tak nei adua Israel adu saklo sangni paruk Lebanon war le Israel le Lebanon border buaina anin rolbok Palestinian Islamic Jihad Gaza Sunni Islamist Pol sangkha zakwa som sariadin PIJ hian Israel lakaral thuam manga beina adua sangni sompali Gaza wara anin rolbok Kataib Hezbollah Iraka Sia Islamist Militia Pol sangni pasariadin Iranin anpuya Kataib Hezbollah hian Israel le US target te beina anin rolani hengpol te hi Israel US le ramdang te chuan terrorist organization an ngaya tuntum US le Israel in Iran an beina hi aturu hlea Iran point thapui chhoin a beile ve mek bok ni som panhi zetin beina kalpui ani to chungin indona hian re lam alapan thei meulo Iran hi ramupa takle chaktak media le Persia ani awangin rinain ne so taka tukdol mai chu harsa ni inalang Israel fa te hi ti chimi tumin beibe thin hlomma se pathian nam thlan nam thiang him vo bi kan ni awangin pathian in ramzau tak ala pezel do nani Genesis bung som panga chang som pariatanga som ni pakhat chumini chuan lalpa chuan heram hiai gupta lui atanga lui lian pui thlangin I thla te kapeto ken hote keni sote kadmon hote hit hote peris hote refaim hote amor hote kanan hote girga sote nen hian kapeboka tin Abraham hena chuan thua thlungta amor hote kanan hote girga sote nen hian kapeboka tin Abraham hena chuan thua thlungta ani chu wangin ing tika tak nge indona hian to phun ane yang ti chu uluk takin ilo ngai chang phot mai tiangu ni som pakhat thlathum sang ni som ni le parukhan Iran khopui terana engilap square an sipai ho tu thita te buina hun an neya mi puya tamzia chu angapin an ngap ani ber indona hian Iran mi pui teril ruwa huai senna chelna le ram mangai na atu thar leya an thisen ati sowa US le Israel huat na chi an tu thar le ta hlau zoka Iran sarkar la ka lungoi lo kong zo tu te po kha themi angin an re ta thiap mai chua chapa Iran police chief Ahmad Riza Radan chuan nimin khan mi puya wawa sarkar la ka lungoi lo kong zo anom le vai chuan hengmi hi kan mel ma nga an ngai mia dona kan mel ma te kan so pang bok hian dim bak saklovin kan so phrep zel dona ni ati ani US le Israel te Iran an beirona Karlova an chuchang mai done mo an tia
chulkar ni anin do ta an rinang le an zuam angot chu lo ni bik lo Iran hian fuat anei fu azam lo aduai bil lo lo mai chu atum bik teu lo mai Iran hi ram ro pui tak le ram zau takani ti ka soito square kilometer maktadoi khat noi ruk singli sangria za som ko le panga zawania Iran ram nen khai khin rala chuan Israel ram hi chu ar mai tiat lek square kilometer singni sangni za somli panga vel chawa zawani nimilama po Iran chuan Israel ram le Gulf ram Saudi Arabia UAE le Kuwait ram te chu mashal le dronin alakap chunjom zela khovel tual thei chok lu na ti finriat kong lun ber Iran ram shula aring rek lai ber Strait of Hormuz a sumdong longlian pathum ka an nia al zwai mai tunge kap tian soilo US pai ho tu te chuan Nimin Khan Strait of Hormuz a bom kam mek Iran long som pariat an ka pil thuan puang thotan ni khan US President Donald Trump chuan indo na hi atop trep to ti asoya khovel pum huwa pa tual theiman atla niam le ngala stock market po apa ngai le tana Iran hian Strait of Hormuz a sumdong long jinvei wak avau turani lova bom po an kam turani heklo ati boka nima sela thu soi hi Iran chuan bara khon lova Strait of Hormuz kaltlangin tual thei phur kan phal lova tual thei archil zat po tu main an phur turani lo anti burumaya nimina longlian pathum chu ka anita chi rengani Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar point doyo achwa deuta indo to phun tur hi soifak thei ani lo heindo na wang hian Iran sarkar an tlusop kherlo mai theya nakina chuan alatluk tho chu ka be sei atiani Israel chuan Nimin Khan Michel sang mangin Iran le Lebanon an kab le bok ani US President Donald Trump an Iran war chu atop thuai to don nia asoi nuwa oil man chu thole ni khan barrel khat US dollar som kwa bora atla niama thotan ni khan oil barrel khat man hi US dollar za som ni don kai mana kumsang ni som ni pani nuwa oil man san ber tum atlingani Trump hian indo atop don nai ti in soima se asoi chiang thunjom chuang lawani anhuwa Iran in Strait of Hormuz kaltanga oil furlong te adang thunjom zelani chuan alet som niana in Iran chu an beidon thua soi hetila hian Iran chuan US le Israel in anram an be thunjom zelani chuan Middle East biala tangin oil liter khat po an chua tir don lo thu an soi ve bok market analyst te chuan hunangi mo chen chu oil man hi ain thlak kual an rin thuan soya G7 ram te chuan oil man sang zel turven na tana atulanga mhala kadin pe thuan soi report chen khat chuan Iran in oil phur chuan na tuipui kong poimo Strait of Hormuz adana wanga oil man sang le in dai tolo na thleng turven na ta ni west chuan Russia oil ka khwa khirna an siam po athla dul dan angai tu abaka emergency tana crude oil check hole po pek chuatir atum mai thei ni nan tar langani mase official in hemi chungchang hi soi engma alom lo thungani oil man sang le aphur chuana konga harsatna om chuan ramsang sanga hong meka Vietnam Trade Ministry chuan tual chunga sumdong de chu fuel ren chemna turin in lamatanga na tho phal sak turin atia Vietnam hi Middle East atanga oil achok luwa a hingat lian hlea hei wang hian Iran war point angong na zualani Thailand Prime Minister Anutin Charni Virakul chuan sarkar na thokte chu in lamatanga na thok turin thupe ka ti chuaka oil ren chemna tur ro manna sang siamin official te po rampon lama jin chuak ri lo tura ti an ni bokani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif point oil ren chemna turin kar ni chung ram chunga sikul te khara ni tur thua puanga heba ka sarkar department sang tana oil allowance po pek po thania tan za somnga ti tle mani bokani Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan United Arab Emirates tan Michelle Anthon don ti asoya heba ka military surveillance aircraft po Anthon tel don bok US le Israel in Iran an be nuwa Iran hian Gulf from US military base omna ramsang te abeile tela
UAE po Michelle mangena beyani hewang hian Australia chuan Iran beina laka Gulf ramte loin ve na turin apui don ti asoya ma se sipai te ro tir atum lo thungani Albanese chuan Middle East boina thlengme ka an lo inrol ve na tur chu in ve na lam thila chu ani don ti soin an thian tha UAE ram in ve na tura pui na le Australia mi omte ven him na turata na anti ani thu ataranga Gulf ramte airspace ven na konga pui turin E7A Wedgetail Airborne Early Warning and Control System aircraft anthon don ti asoyani UAE hena anthon tur hi medium range air-to-air missile ania UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan nena in biakna an nei nuwa Albanese an thutukna siam hi puangani Middle East hian Australia mi noi khat singkhale sanga vel anom meka Indona thlen nuwa anjinga sangni zaruk chu commercial flight mangin anrama ankirto ani External Affairs Minister S Jaisankar chuan Nimina Parliament session neya India chuan Iran longlian titan haram chunga longchol mun man phalsak anni tia tarlang Iran hian an long pathum man turin India nena longchol mun man sakhi thotan ni liam ta khan adila India chuan Iran dil na hi nimin khan RMT sakzui venghal bok EAM thu asiama hian Iran longlian Iris lavan chu March nili khan kochi longchol mun hi aloman to tir to ni in atarlanga hemiata hian Iran hian February ni somni le pariat khan dil na hi athlen to bok West Asia boina athlen nu hian Indian Ocean huam chunga US chuan Iran indo longlian te aloka pil saktoa longka pila hian Iran longpu somriat pasari bor an thinia tarlanani Jaisankar chuan West Asia boina in ram ri anghong dan chunga even reng ani thule ramin energy ammo phusuk na turin malak reng thua soi Iran khopui terana Indian Embassy chuan West Asia haram sang boizi zela wangin thotan ni liamta khan Irana India khole tuyom tetan kai suaina ati chuaka khole tuite chu embassy siat puina lowin Iran haram ri paltanga thenom ramte tlolo turin asiat tirani Embassy chuan kai suaina siam hi soifein India mi Irana chengten Iran pela thenom ram anpanani chuan puina pek thei anni lo tur thua soya an kai suaina siamte ngai poimo turina cha zui bok hengba ka hian embassy chuan mo tu te tan a biak poreng thei anni tur thu atar lang tel bokani President Trump advisor te chuan ram chunga oil mansang economic pressure chhole do dalna chho zel te wangin Iran in dona kalme ka exit plan siam turin Trump annora advisor te hian Trump hi ne na puanga in dona kal zelin energy market ati chiat tak ma topsan mai turin an thuronani War Secretary Pete Hegseth chuan reporter te ma voin hi Iran beina anasat ber tum ani tur thu soin fighter jet le bomber ten ala atam theyang ber be turin beina an siam tur thu a soilang bok US chuan South Korea lunghnur na turin West Asia lama military ral thuamte a chhop sona South Korea po lom lo hle bok USian terminal high altitude area defense anti-missile system te chu South Korea atangin West Asia lama indailo na awangin a son ta ni Israel chuan teran chunga beina thartit tran ani thu atar langa Iran atangin missile rual dangin Israel lam anpan le bok Tel Aviv marlama siren ti rig ani nuwa bompuak amhalin mun sanga bompuak aum den fuero om lo thungani Haifa Tel Aviv mar le Lower Galilee lama siren te anria Binei Barak a munruaka missile atlani Israel thunei tu ten Lebanon haram risula kong puithen khate khar turin thupe kan chuabok Israel army chuan da hi bomna ain tran tur thuan tarlang boka Israel chuan Beirut chimlam Shababa Red Rake Gobeiri al Lailaki Hadad Bars al Barasne Tawitat al Ghadir le chia mun te chu bom tumin sia tirna a chuabok Lebanon chimlama Farsuba khopon lama Israel sipai te teng le bulldozer te nen an luta Lebanon chimlama Odaize kholama Merkava teng te chu
machine gun lai pui le airstrike ten taibe an be lain an lu tani Israel drone mangin yahun abombok Hezbollah te chuan Israel marlam a din mun a so san chho mek lain re tak chung in be turin anin pe thuan tar langa Lebanon official te ro chuan in be na ti top dan tur kong an dap thuan tar lang bok US le Israel te nirana zawzo ka be na kalpui le in Shiraz le Tabriz be me kani Shiraz a hian airport be ania teran chaklama narmak mun be ani bok Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Galibaf chuan Iran in inka hayanor lo thua soi Iran Emergency Medical Service chuan US le Israel Iran an be nuwa mi sang khal jathum somli le paria thi in hliam tur mi sing khal le sang sari anom thua tar langa Iran Armed Force chuan an oil depot te be na chanlet nan Aras 2 drone te mangin Haifa oil le gas refinery le fuel storage facility te an be thu atar langani IRGC chuan jinglama teran bula integrated air defense network mangin Heron TP reconnaissance drone ka chiatani thu atar langbok IRGC ten operation True Promise 4 hnuaya away somthum le palina turin Khadir Emad Fatah le Khaybar Mishal de Baka drone te mangin Al Dafra le Al Jafer base te an beya hebaka hian Israel Ramat David Air Base Haifa Airport le Tel Aviv chaklama Binay Baraka Mishal launcher te an beibok Iran TV chuan Iran Armed Force ten an melma te radar ange moza anti chiat thua puangani tun cholni liam ta khan Iraka sia cleric ho tu ber Ali Al Sistani chuan sa khoin kai suaina chuain Iran thlop na pek chu an mo ani thua tar langbok Nimin khan UAE Armed Force sipai panni helicopter tla an thia UAE chuan harambial chunga indona chuan nuwa an air defense ten ballistic missile zani somthum panni tanga zani somnga bathum le drone sangkha jathum somnga pakwa tanga sangkha jali somli an intercept to thu tar langin Chris Michel pariat an ka thak thu an tar langbok UAE chuan Nimin khan ballistic missile som panni tanga som panga an ka thak thu le pathum tuipuya an thlak thu an tar langboka tin drone som pasare tanga som pariat an suizui thu atar langboka ni Abu Dhabi marlama carrier lian deubula bompuak na tak aum Qatar Defense Ministry chuan Armed Force ten missile pakhat an intercept thu atar lang Turkey chimchaklama NATO radar base bula Patriot Air Defense System hun thar ani bok United States le Israel ten Iran an be hnu loka Iran in Strait of Hormuz chu khar ani thua puanga chumhniwa US in Iran Navy longte an zawai deuh thoa ka pil sakvek to anga atarlan hnuwa Iran chu alain tirang zui zelani hemia wang hian Persian Gulf a oil tanker thanem takte chu tangkhang mekin kaltlang tumte po Iran in abe zui bok Persian Gulf le Arabian Sea thunzom tu Strait of Hormuz si sumdong long le oil phurte kalkhan le paltlang berni in helai strait jim te atang hian khovela oil supply mun nga thana mun khat lai phur chhuwa thin ni in khovela energy checkpoint poimo ber ani bok Iran benakal zela Iranin chanle na turin Gulf frama US base te bein heng beina te hian Kuwait Qatar Saudi Arabia harama oil field facility le refinery te beitel ni in heng ram te hian oil de chua le thon chua lam titlemin ti topo alo ngai pha don ta hial mai ani tin Iran war chu top le po ni se oil supply operation te hi anga kal le tur chuan huninge mo chen adu don bokani Iran in dona chuan global economy thlengin ang hong buai tanin Iran in oil phur chua lamam ati boya wangin oil man po sang chho ta le bok Thilkal zela US President Donald Trump helai tui kong hi US Navy ten la le thian phai to nga an lo soi to chan le na turin March ni sari khan Iran chuan Strait of Hormuz chungchanga US chu wawin na taka beya avau Iran chuan rei tak chung in do na machon ai nuam thu tar langin US force ten helai Strait of Hormuz oil tanker te an lo west coast hun an lo nga thu tar langin an ral thuam tharte an laman lo thu mangin
US chu a chau hle bok US le Israel ten ngor taka Iran a beina an thlak lai hian Iran in chan le na zona global oil market lam atin zone ve ta dai mayani Iran chuan US chunga indona wangin economy zonga tortir tumin oil man sang chho tur chuan indona kalpui zel tura US ram chunga tanga thlop na le puina te ti chethei turin he oil blockade hi buat sai bokani Iran hian an refinery te beih an ni zel chuan chumi awanga oil man sang chho zel tur mangin US chu avole bokani oil tanker tamtak te Red Sea antang khan mek la hian US le Gulf rama thrual puiram te chuan ati dan tur kong dang an lo da ve mek boka Iran nena inchal ta hunata na Hormuz baltlang ngai lo tura Saudi in kumsom liam ta a East le West pipeline alo siam to chuan Persian Gulf atangin Red Sea lama ni khata 5 million barrel vel a pechuak thei dona heti lain UAE in pipeline te deu zok alo siam to point Gulf of Oman lama nitin 1.5 million barrel a pechuak thei don bok heng te hian US tan chuan Iran in oil lama har sanna siam chu engmo chen a chok jang khai thei don ani nima sila hei hi Gulf ram ho oil infrastructure te chilowa an pa ngai reng na le tanker te war zona him taka no operate thei na ba ka US in a control thei pi lama economy har satna a thlen ma US le Israel in beina atob le thei na ti chuan a shil ve don ani voin thil thu maya Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te chuan Strait of Hormuz chungchanga du thlanna tur thu chuain Arab le Europe ramte manira matanga US le Israel ambassador ten hot chuak te chu naktu ka tanga Strait a him taka kaltlang tira tiama Iran hi achina sa ve zelani West Asia Gulf Indona awangin khovel in Greenland Epstein files le Venezuela a thei hilran meka hetila hian tama chuan thulo moma puang rin aya US chu achet haran thule he Indona hi atop thuai tur thu hi ani atak han chang thuai seo anduang ne na fam kim anlo anla chan lo deu thule Indona top san tura thuluk na chu Netanyahu nen an siam tur thu asoitela Iran ero chuan US nilowin IRGC ten Indona toble toblowa thuluk na an siamang atiani IRGC chuan Israel le US ten Iran an be reng chuan West Asia atang oiliter khatpo an kaltlang tir lo tur thuan soya tama chuan IRGC chu tunaya alet somni vela na a chuta awazui tama thu soya wang hian oil man atlaniam ngal nimin khan Asian trade Brent crude oil chu dollar som gole panni barela atla US oil po dollar ha somriat pariat point paruk bial barela atla tari he thu kan buat sai la hian Trump Kastner le Witkoff ten Israel lo antum na chu Israeli media te chuan son lat ani thuan ziaka Iran war chungchang soi ho antumani Thotan Khan Putin le Trump chu phone call in dar kar khat vel anin bia Putin hian Iran Indona ti top tura lowin rol ve ain huam thua soya Trump chuan Ukraine ne na an buaina chingfelma sa turin thuron alo pe keu thung Australia chuan UAE a khovela drone le Chris Michel detect na thlona thabera ngai Boeing E7A Wedgetail thlona chu voina tanga a deploy tran sipai somriat panga velan tel Australia hian UAE nena air to air missile pek nual atumbok Iran hian Jordan rama German sipayomna Al Asrak air base chu missile ina beya thile hliam anum lawani Israel chun Afghanis is fahana Iranian basis paramilitary force te munpui ati chele treu hundanga po missile da na missile ka chuana le siamna an chu chele treu mai Sharut Khopuya solid fuel rocket engine siam na munpui chu Israel hian abom darvek bok target zali chuang an chu thu IDF chuna tar langa he operation an tanatang hian Israel chuan Irana tum zasum gwavel an vathok lut to ani Israel hian Lebanona Hezbollah ho abeina pola kalpui zel
helicopter som pangavel mangin Lebanon kho chaklama Israel sipaile commando te chuan watuma anba chelhe ani zirtom ni apo khan Lebanona Israeli commando te anlo che to bok antum pakhat chu Israeli sipai kumsang khazakwa somrial le paruka tanga bo to ron arata ruang ru ro honani hein beina hian Lebanon lama mi somli pali vel anthile bok Hezbollah ho hian ramri hnai atang nilo Lebanon chimlam ladewa tangin rocket le drone anran thlo bera atamzok fe chu Israel hian alo kap chiani Human Rights Watch chuan Israel hian Lebanona white phosphorus munition amhang antia white phosphorus hi chemical weapon anga soi ni forma se anilo ma se degree Celsius zariat som parukvel zeta sa in akang thaya international law phallo ani thung Israel hian our head a white phosphorus tel JDAM amang ani thei adang po ani thei tho Iran chuan Israel satellite SES Haila station semes bulami chu akap chiani in exa video a viral meka source then khat chuan Hezbollah ho ka chiani in an tarlang Israel hian Isfahana Iran ta F-14 Tomcat fighter ati chenuala Iran hi khovela F-14 fighter neom chun ani towa Israel hian chutchiat sak vek ani chuan khovela F-14 service om tolo ti na aniang IRGC ral thuam hun ma indolong anti che zozai te hi soisen po ani lowe senkom chuan Iranian Navy longsom nga pakhadan ka pilto thuan puanga US hian tuipui kam nailama Iran longte abei warta deu nimina po Sahid Soleimani class Michelle Corvat longchu kap chele RAF Fairfort B-52H State of Fortress bomber pathum aron thlenbela 5th Bomb Wing Minot Air Force Base North Dakota tanga ron thlok an ni B-1B Lancer bomber po pathum bok an bok run to bok tundin hna Diego Garcia thlerkara bomber aumlo transport thona alu chuak reng thung US hian Saudi Arabia atanga thlona fuel thuntu thlona KC-135 le KC-46A tamtak chu Europe lama an beisa ada son bok US chuan South Korea atangin Iran beinana mana Patriot Air Defense System alalet that po ala chuak ri donem ti US chuan ngai tu mek senkom chuan anral thuam man antarlan na ti thei special big nei soi chu arem lo ral thuam po an man thu an tarlang eng tak chu niangmo Iran chuan Bahrain Rama Oil Refinery lian le omchun babko chu Sahed 136 na beya kang mei na stak chuakin emergency puanani Bahrain rampeng sitra thlerkar po Iran hiana beya mi somthum le panni an hliam Iranian missile somko panga le drone za somruk bali an lo kap cheto Bahrain hian Patriot missile pakhat athlok sual pala chenna indengin hliam anom nual UAE chuan Iranian drone ka nan apache attack helicopter amang mia 30mm gun mangin akapa athal he indo tana tanga nimin thlengkhan UAE hi missile jani somnga le pathum jata ka ni to in jani somthum le pathum an ka puaka sompariat tuipui atla in panhi chi anrama atla ani drone sangkha jali somli atangin sangkha jathum somnga le pakwa chu an kap tlaveka somriat pakhat chu anram chunga atla cruise missile pariat po an kap tlavek Qatar point Iranian missile somkole pariat le cruise missile pathum an kap tlatoa nimina ringot drone parukle missile som pasari an kap tla Saudi hovin drone somnga chuang le missile paliver an kap chato bok Kuwait point missile jani som panni le drone zathum som ko pali an kap puak to nimina drone pakhatin building pakhata fuwa kang meina sataka chuaka Oman chuan drone panni alo kap lave to bok Gulf ram te hian Iranian drone ka tlak thiam tak Ukraine andor mek Ukrainian ho hi khovela drone warfare haron tilar zual mm2 le thiam anni Russia man Iranian drone le Geran 2 an kap ta tam to hle nimina khan Turkey lama
ballistic missile at thlok le a Eastern Mediterranean Sea NATO Force 10 Turkish airspace an lo kap tla US destroyer long atangin Aegis ballistic missile defense system manga ka ani arinom kanram le airspace haron tiboi tu chunga timna neimap lovin kan chemaidon kan warning ngai poimo hi mi zongsong tana thaturani tiin Turkish Defense Ministry chuan thu chuan siam Iranian FM chuan Turkey nena hian missile hi ran ka ani lo thule tu te ka chuange ti an chui tur thu ashilani Turkey chimlama Incirlica hian US Air Force Base aoma mar chaklama Malatya province NATO radar base poimo takaombok Iranian missile ke them hi NATO radar base le US Air Force Base in Karvela Gaziantep atla supply poimo phurna munatan Incirlic base hi US chuan amang mek Turkish radar te chuan US le Israel hena Iranian missile data athon thin bok Turkey hian Sibra sa F-16 fighter paruka deploya NATO point Malatya a khian Patriot air defense system ada bilve bokani soitel ngai China manilo ka Iranian sarkar long panni Sabdis le Barjin te chuan Guangdong province a Zhuhai Gaulan port anron chua santi hriatani satellite thlaka le online a longchet vel dan en na po mu thei ani kumin kumtir lama po Iranian longsom panni velin helai po tatang hian ral thuama man tur chemical an phurto helai po thi Chinese chemical thon chua tur lot namun ani khinglong panni te khian container fit som ni vela sei sing ni le sang khat vel zet an phur thei sodium perchlorate an phur nge ya hriatani he chemical hi ammonium perchlorate a chantir le in mishela solid fuel atan man ani thim US sian aloka pang angem lokap ta se China in achang angem Iranian Navy ten an escort mailong mo lo clear phot teang tama hian direct lovin China abe kan ti theyang Venezuela le Greenland tepo kha China wanga nitlat China hian thil siam chuanan oil amo tam em khovela oil heber pani na ani Chinese economy ti boidan thatak chu an oil supply ti khailak sak hiani Venezuela khati khania Greenland na mine boka Irana le zel chuan ani theito lo ti niom takin China hian inen thlak na long ton singthum velarit liawang wan chu Gulf of Oman a leutir zur to type 055 le type 052D destroyer ten an venga elong hian kilometer sangruk bialvel chu ain thathei ni nan chal floating supercomputer anti intelligence lama Iran puitu ani ngei mele Iran hian amishal le drone te hi Chinese GPS beih du thinen athun zom veka lo detect le ka chet ati har sade usot mase atam zok chu ka tlak ani tho ti kan hria Chinese spy satellite fi zanga chuang te chuan Iran hi US le Israel chevel life in an hu tir niom takani Trump chuan March ni somthum le pakhat atanga April ni chung China tlo atuma hen don hian rampani te in karing tin ngang hong don ti po hriat cha kom tak ani US le Israel ten Iran oil depot bom manga an chut chiat nalama kang mei a chuak na sa hleya oil kang khu hian van lam a khu phui veka chuna ni alangai lo oil kang khu hian boruak ati chena sa sulfur oxide le hydrocarbon boruaka in siam chuan ruwa tui atibol hlo na sa mishing tana thalo toxic rain le acid rain a thlen thei awangin pon chuak lova in lama in khung tlat turin mitin te hriat tir an ni tun hnaya teran khopui mar lama Iran oil check hol na mun lian ber Saran oil depot le oil thilfim na mun pui Shahar Iri refining complex baka teran atanga khothlang lam kilometer somni vela a thil siam chuana mun pui Karas Alborz province khopui thlangin US le Israel jet fighter te hian an bom na sa hle an oil check hol na mun le a chevel ko thler
a in le dor te chu kang me hian aman kai na sa a thelmi rual ani ri lo tiran khopui chung chu me khuzamin akha me khuzamin akhat mu prenga chuna ni alang theilowa azan lama mun tina kang me chu ka wangin a eng ut thung ni in an soi mun tina thil kang ri manama akha to kin thilpuak ring tak ari le dup thin ni in terana me che pakhat chu na soi US le Israel ten Iran an beina hian Iran civil mi sangkha jathum somthum le panni an thi towa mitam takin hliam an tuar ti iwena Iran palai Amir Said Iravani chuan asoya NGO then khat chuan thisa thi hemilet fea tam ani to thu an soi thung bokani